nda kureba okweherera oriterano orukiko rwa NRM rwabajwekerwa rubiro mu cyayi kororo rukamarisa bitiyona abwe mu itari yemwe nemwe and ebyasingiriyo kuba byamani ni president wa Uganda Western Sayo Kaguta Museveni okuhingura atakanisibwe ngo akwate benere y'ikigombe omukaro kabona ko mwako gurukwisha kandi yagarakaye bujunanizwa kwembere y'ikigombe kinka chairman abwe ndije myaka 5 and kwamazire kwebo bujunanizwa yagira ngo hatananda hwera abantu bona bakwata sente umurimo ebakora and ahandi bembaronda bembezi ba sek and obukiko bwona butorinwe okuyaho akakiko kabashobozi akaruka kabura kuterwa abo butikizana bwa camps zombiri zabesi imbere ahagati ya Haji Hassan Basajja baraba hamwe na King Siza Mulenga bona bakama ba sente bona batandike baza university abantu bamano muyanga abana batatorinwe nabakwase bebendera abwentebe ezobunyishengero ezeminyeto segara delegates conference ehwire and hinebi genzereje of course hinebi tagenzereje umbatorinwe entebe gumerere buzo ne yashya person wakakikukeminyeto umenaremu entebe twirwe Collins Tanga mtabanwa Dr. Tango Doi ishiwe nyene watereza karuru akakebara kana kanjaro mtabani umuhingo guno gwamurangirire and abantu bembere tombita bahagize ba Brenda Choncho kunga cyamano wapate mwihangariyo na General Museveni yagerango kwaburize baroya yashanga ngo umuntu abamurangirire ngacyamano wapate takajya atumushaze mu kureka nzo mishoga tribunal tuwereka ebitagenzere kurundi so delegates conference ehwiri hina bariyo hine abariya ba observer kandi hine nabariyo mbatureba aheroko omukasheshekeri izoba nyine umuhezi w'entuma ya president ahabore mu Rwambara icoge cyaro hagati assistant resident state commissioner umwami Paul Katwire Karamuzi ariyaha nyine omcyara Gloria Kamayangi naragantungamo abayisimbere kuronde bendera y'abacara bantungamo omwishengero tiarabamo nyine umwami akandwanaho Isaac guno musigazi ni NRM youth activist kanaraga umuri kashoncyuhura nyine umwami Alex Gumusereza Kesimabo MP bwa kabura muri Antonde nawe tiarabamo nyine umwami nawe John abare kororo kamureba natanga abantu akari yarabajwe abasirikare abapolisi namahe John akana tanga delegate sign of manzi winjo kushoto wetu bakamusindika kandi atini uniform nza kumanya yewe ubu manza kana buye tango doyi kayabari ngara kwenda kunga todongo nanda kunga John we delegate akata batinde for whatever reason we shall learn commissioner abantu baterinda musyo umwizali ya government kandi aramushogo mbanzana mise abantu mwena abaryo batereba abakoreba tayari west kandi ntangire banywana banje panel sabo ngino mu studio tanjera mkono gwanyu gwaburyo comrade John wagira gwabera nanye kamure uko wabibona nko namurebere nyakire bagenzi banje bona buri mu studio ntaka hendere nange ndakubanza ko shasha na matferero assistant RDC wa Mtoma district bacyara sorry mcyaro gabari mcyara wa mwana munonga ni mengana na right honorable speaker of parliament deputy speaker of parliament na yaferwa akaba ari muntu wa mwana munonga umcyaro akabaho na kansara wa district yeje abana na assistant RDC wa so nyuma zafire so ni shasha nabantu na family ye amona abantu mwena ba Mtoma na amona office of the president yes president arije president Museveni Sebarwanye Semarungu is okay so actually ngenda kusima abantu mwena bagire ko delegates abamu endorsing officially so is now as we talk now is an official flag bearer wa party kandi uchi apaso bainare mwe kongana mangwite toro itoba Museveni na manyang origana nzumwena muri umurho njoke naye nangu buri umuntu tato myaka 5 aza kuyisha abaine sente ezo kurya amene zo kubika account nati John wamurebere Alex akamureba kama yanje tuyena mureba iyo no mureba ati pore katiro uzunazo twakwa yes nyuna Isaac nito takuri mu president tumira esha yo nazo kumtaya isa nito tumara ze bomba nazo kumtaya isa no gamba na uno mwewa thank you Gloria twabashira nabatangirira abo kureba TVG kandi banywana banje bari mu studio mu na no wa hostinga
nimbaramutse mu izina rya mukama witu kandi amazina ni kama yanjye Glorious kandi birayisindika district member of parliament Rwatungamo kandi ni director wa kama yanjye Gloria Foundation, a general government organization iri kurwanira ubugabe bw'abantu yo mu education, agriculture n'ibindi offices zayo ziri Ntungamo. So natubakira program eji kubiri kandi tubashaba kuganira nitwe mama mushitame n'umuturebe. Okay, thank you. Kan crossing John kandi twa John abantu batwere na musyo muriyo murire kurungi na semero garka hanu after some time untal hanu mazire nka wiki 6 boaz ntala ntale mu ihanga kunkana hanyizire when I came back na Chirom Delegates Conference na ina malendu wiki so na semero garka hanu ni sasa na bine bizubu kunkana ingaraka kumanyisa neiwe na ba producer bawe ngumugume no mutsero na habasingire abo tugumentu okuba ubira bwinje mugumana mbasigayo abasingire uko abasingire ko kandi tolo yo katunga kagana muna so abasingire nabo mugumana mbaleta hano batugambire byabo echwano ogamba ukiri eche kugira ngo ukandora kololo ba delegates. Yes, no nyina kandi tugumuramo so we cannot come back to it. Aba delegates abana bene ingamba nabo kandi buri moderator ndahumbuze bitalamaro so nyenda kusobora abo kuba bakaba ba delegate bagenze banje ba league yanje ngani mbagambera nti please this is a secretary general tango doyi no murambo ndo butekeraneza nawe nuwe cha personal electoral commission mukora biona but don't insult him or don't get close to him. Give them space. If there is anything, show your dissatisfaction. You can even write a petition, but don't confront him that way. And they listen to me later. Alex Sebanto baenda musyo. Niba aramuteleka nsaba program ikantora mu cyangwa kutangira ababara kutureba no kutangira abinyi mu studios kandi twarumusha ngo kwebaza abanya-Uganda abo kugira ngo babasize kukuratiriza kurungi obururu kwihana kutandika nayo bwarika abo kuba no burura abantu bafite resumu ngurebe byakukiraho kuri byakaho ninga bari kugira ngo erunge mutwarere kuno na kuri ya ndireba biri so tubasima munonga abo kirungi. Thank you. Kabara tubinde shonga nubabakunda benejo akashura kariyo kashikiri Alex sorry Isaac mwebare abakutureba. Thank you moderator. Amazina Isaac Akanwanaho, the NRM youth activist ndi Munyeto ni Gachiruhura district Kashonji constituency ecyaro ecyakirumu. Okay. Ndi Munyeto ni Nsima Tayari TV ni itwenke Munyeto kutwijuka. Okay. Bikatwita nkaha tukahereza yebtekateko bitu. Okay. Thank you so much. Fair enough. John nyenda kutandukana delegates conference okagita bamwe omunyetegereza yita abantu babutosha ntumanya ngo hakari yo kuronda bakwase bendera abo ari special interest groups kari yo kuronda za leagues zo kari yo kuronda eventually kora seki yona as it were and delegates conference zakwa turiro kwetombuita kwa minister w'ibyamakuru Dr. Baryomunsi najyangu that was a bogus election. Okwetombuita kwa regional chairperson NRM aba Eastern Uganda Captain Mukora nagira ngo sente zibiri sente twareba kwetombuita kwa former speaker Kadaga diplomat wita level ya East Africa nagira ngo NRM yafa delegates conference utakayesimisa. Excuse me. Webale muno. Yes, indeed, tuli delegates conference. Kandi this time around, ebere rukololo abo kugira ngo nambole abe aliyo chan egendo meiso. Kandi chan edition ya Uganda wile yesterday. Wa
maybe yongera hiraka. Yes, chan Uganda chapter ihwire yesterday mpira gwa Senegal na Sudan third place playoff, so tubeta so kujayo kandi haliyo a CAF tournament. Delegates conference enu nemwe omuzikizireyo kuba well prepared and well organized kuye 2025. This was one of the most organized. Chin rumo ruchiko orwaba delegates rwaba NRM nurumwe ahanchikwe zikireyo kuba most organized history ya NRM kutandika 2025. Abantu beitu nka abantu beingi obatakwa a ruling party, government, a state and a country. Na abantu beitu especially no NRM kandi nabo tubakwahora enchiko zitukuba twine conferences zitukuba twine mu NRM. Normango urukiko runu hakabanza seki ya stama yeda ya stama sanek obabene ba provinga abesimbire hantebe zitalizimo nazimo msek bikagenda kurungi muno hajaho SIG conference, special interest group conference, ejo ekaelumu special interest groups zaitu enyingi ezikuruga omu level za hansi ha district hakeza hakeyongeraho ibiri workers na entrepreneurs akobo mugombora tebiriyo kandi na national hakeza hakeyongeraho ezindi ibiri ya diaspora hamwe na historicals. So nezo nazo zikaterwa kandi ezo nazo zikandiziterera abantu 11 kandi abantu abo apart from the MPs na abantu abo bururu bo kagenda kurungi apart from the two obwayemerezibwe habo ko tomboita kwa abantu bataluba mona bamwe nko kuwa Kigamba youth hamwe na entrepreneurs league kandi nabitumanya muri bimwe bijya kuterwa not later than 12 September mbaso kubitera within tomorrow but not later than 12 September abo kwanga karuka youth abino kutaho nominations kandi nominations stand kumara bisatu. Now abantu cyo bakwiza bakaba confusing delegates conference netekanizebwa secretariat eyebembire secretary general hata abantu beitu batalobanizibwa okukura wena na agamba na complaininga ha delegates conference na agamba akaruru kandi akaruru tiyo delegates conference kubo bano umuntu nayitombo itera secretary general ngo akaganizinga kubi delegates conference natekwa kugamba ha number 1 security, number 2 accreditation, number 3 medical emergencies omuntu yarwara mu delegates conference mu mahanduringa mutta, number 4 abantu ahabakorara hata bakaba provide injira kumara, number 5 facilitation, age new delegates conference. So kubo ojira ngu this was a bad delegates conference, you must point out to this. Okay. Now same delegates conference na hiza habamo akaruru fortunately or unfortunately akaruru kandi tukakwebembera secretary general. Now in participant ngawani actually he relinquishes his powers to vote because he's a voter but he does not vote in all elections. Now taina na capacity for your information eyokwa any direction chairman of electoral commission tanga tasono kumujira takasazemu nali akemereze nali akatere nyencha nali awakolezo taina not even the president. Now abantu bengi our elective conferences for the SIGs and the mainstream structures nzo kuita zikabatalwaniza bakazimixinga bakatekereza ngu delegates conference ebeirembi simply because the person manning the elections had issues. Jono inogambira mu ndimi omwanya nagwo gumwe obwire ndwe rumwe izina ndiyo rumwe delegates conference delegates wagamba accreditation delegates baka accreditingwa batakujya ngo delegate kuruga ahansi kuruga district. Good. Secondary abantu barwana abaka karuru kabashubuzi bakabata ku Rwanda na Kivu bakabata ku Rwanda nambo bakaba Rwanda kororo for the same function to which they have been invited. Now wagira ngo tubitanise ngo tumurimo gwa secretary general tuwe akutumanyira delegates nabahe bapate watu watandika kubuze buzo bishikiri
accreditation abarigira hano bakayiza bata number 1 tukatera karuru ka part ka structure zaitu za movement structure zenu zaiza paka ha district akaruru wako guidelines zaitu nzoleka no hakuba delegate wa which conference. For instance, chairperson we Gombora ni delegate konka chairperson wa special interest group Hasabu County ni delegate wa special interest group conference yonka mantu garikiremo chairman wa abakyara be Gombora ya Rushere Town Council naja conference ya special interest group obwakumara kutera ba Lydia Wanyoto na Edna Ogwa wasinjire uwe conference yene bayabanagara owa veterans hagombora same owa PWDs hagombora same. Now abo bakumare yabwe kahwa special interest group still abakachiko batano nibaguma ba delegates konka na chairperson owa NRM owe Gombora mainstream oguna guma delegate not his members. Then aba district aba chairperson ba district flag bearers ba chairperson na ba mayor flag bearers ba MPs abantu ba NEC and both the delegates conference. Now how did we get to the delegates? Ba administrative secretaries na registrars bakana ba comparing a list ya delegate wa conference bajisindika or both the secretary general and the chairman electoral commission. That's how they get. Nonda bantu boreka bata obutamarwa na mnonga abwakaruru kabiri ya tugamba karuru nonda bantu boreke bato butamarwa then bakakatana sa delegates conference because bosses ndoba mutango doya karo Richard Todonga karo chairman wapata karo bintu byona byagenda nko kubyagenzeri and you want us to exonerate one or another. Ati nyo wa obwara wanjiriza gamba akaruru. Let me give my opinion because nyo naanza gamba delegates conference iwe olio no gamba nkabantu bita bakuchira kugera ngoborajo mukanisa okasanga pastor narga ahumuramu gwedini ngobo yanje rahanga nyoni ngira ntarahanga wanje ni mukunda habuko ni mangu nuya ampangire akanda akampango mukisaniki oireho munyadini ogu ebyakubura bigwi. That is me. Hati nyoni kugira ngu delegates conference ekatene nsonga yona aba delegates bitu bona bakaba accredited batunge bintu byabese mu kutunga batunga allowance yabo emitwaro musanzu talwa comparinga utarazitungira. Now tujya karuru yes emitwaro musanzu ishi. Now tujya karuru obuzibu bwona bukaiza karuru kandi obuzibu obwezira karuru ekali micromanagement wa chairman wa electoral commission tangodo kugira nguwe buri karuru kona naenda nuwa kateze akabale akarangire. Thank you. Kandi wait a moment kandi buri bunani ngamba bire bitakusemeza wambo bwira no edachike muyonga hati ekizibu ekizire kikaba hali kandi you think kumanya ekizibu ekizire kikaba hali but first of all election ejo handle omuntu wena oyabire semiri kusinga with the money with the confusion you're talking about buri yomo yabe semiri kusinga kasinga right away from Anatamong to Calvin Echodu to Lieutenant Musabe oya buri yomo weno yabe to Jonada Simwe to Minister Kasolo o buri yomo wen akaruru abasinjire no twakugaraka tukakagaraka mu buri karuru tukakato muri region yako tukagira ngo today tutera ka central konka itona tuje karamoja still the winner would turn out a winner. Center zikabamu konka abasinjire nubabe basinjire kusinga ene Glorious John najangu nitwe tutakomanya delegates conference okutukudansa no kutorana abakwase bendera no buciko bwa leagues obukora seke ebare terukanisa program kana tureba TVG ebare John abo kugezaho kumanyisa abanya-Uganda delegates conference cyeri kumanyisa unkamwe understanding ya buri umwe wena including the organizers nyenda kugambira ngo tubarukutanisa delegates conference na nokutera karu byona ntutwara hamwe mu delegates conference kandi delegates conference ni composition ya seki neki delegate na conference special interest groups then na general meeting ei president ayizira kagirana n'abantu bona izobirya hamheru izoba yorwa rwakana
so konka ngenda ku highlighting amwe ibintu bice ebindebire nibibaho. One, hakabamo buzubu accreditation no kuhereza abantu kuzayo bakabahandika bakabahereza akamanyisho ko koreka ngo yo delegate. Accreditation mcherebe kakazamo buzubu abo bako kubeno hura complaints zona bajanga hakazamo emihiri hazamo emiyayi so emiyayi ejwire tags eriyo mundo muchayi echayi chirmanned by security of all kind abo bakarabahi icyo nicyo nukwenda kuyebuza. Number 2, ba delegates abo bakahika badakuriya lists bakaba batazine tiziragenze zikaba transmitted from the registrars of the districts mpaka aha national level plot 10 and plot 11. So ebibyona nebuze tushemeye kubantu tuyoboza konka a picture outside, within and outside the country tikirayo kirishani kirungi. First of all, tukaba twinabageni guests from Rwanda, from Tanzania, from South Africa, from South Sudan, from Kenya. They were invited to come and witness the delegates conference. Because usually when we go outside in such conferences, we go to learn best practices. Benchmarking. Yes. Kunga hata tukega akavuyo confusion nebitomo butebe bezende bichi. Hariho obuzubu. Yes, President Museveni, we thank the people of Uganda, including myself, for endorsing him to be our flag bearer. Kunka you have a flag bearer. Chibanchi manisa ngo abantu abandi baguma kavuyo. So which age katerera? Echiterira. Konka cyabasigara? Echo neja kusotinga, Usually aho kuba hari ekizubu nahibura. Ahibura haterera ebintu byona eventually nebitekwa kuterera. So really it was a shame to us, especially nk'abantu babire Tanzania. Chama cha Mapinduzi is a very well organized party. It has stayed in power for quite some time. Party nungi konketa kwenda opposition because bakwasire the leading opposition party baje baninga bakwaterida wayo bamutere chom hata byo bizire mu hate ahagugo mukazi na wariyo natina competition. So noreba so maybe nabo tubarunye kwegeraho definitely buri kintu burika inemirire yayo kandi nebirungi byayo n'ingebyo byayo. So ebyo byo konka nyoni ndeba nka delegates conference hari abantu batashemeye ku bantu bagenda kororo kugenda kurga kuzafuterera karuru kuri abantu baterera leaders babo especially bo kurga on regions hati doktora bentoronda regional national vice chairperson wa western kampala tuzakwenda ishi why can't we organize organizing delegates conference region per region. Icyo kubanza tuza kusavinga ho confusion tuza kusavinga ho na sente ezitushemeye kuba spending raha abantu kuri rero maybe honorable just to brief benda kubeta boas just for information kache maybe ba MPs ba special interest groups abo ko ba vice chairpersons ba regions no batero delegates bihangana. Yes hariho aba national six of them. Yes aba national nabo bashemeye kuba batererwa mu region zabo omuntu kwatko kuba no wa region abana bamuterera abakaramoja bamuterera aba eastern bamuterera hati bija ba transmitting results konka noreba tukwenda anything organized kaningera ngo ko kureta abantu emitwari 3 yaza kororo cyekishani kirungi cyamanwa pate ngo ayina abantu ihanga ryona tarondijo political party muhanga yagize delegates conference eri ine masses kiyambaho kugira ngo umuntu nchakarata jangu mukibaka ruru. Definitely ejo niyo underlying factor nyoni njya kuba kuhereze kutera karuraka bona
bakatera at different intervals tuja tugira nka 2 days bona babeta Kampala. Now those are delegates baza Kampala. Ekigambo delegate bakivarganize noreba delegate mwena kushobera nyombere ndi Kampala uyu nobugana delegate kugira ngo delegate mwena hatu wano ndakushesya abantu nojotere delegate. Thank you. Commission. Yes. Abantu mbitandaki siza murenga basajja baraba buri muntu nagira ngo akashereka delegates kadaga nagira ngo sente zabe sente mukora akahunga sente abantu abambitandaki kambagira ngo bakwereza inaremo eje ukushote nemparana rwango nibitandaki yabare munonga kambaze sime banywana banje nasha bagenzi banje baraga kugamba my colleague John and Mchara Glorious. Grosh. She's called Grosh. Mbazimba sima our submission yabo. Now, omwami bawaze chinkwenda kugambira abantu abariyo nibatreba right now. Nyo chinkureba wanje. Abantu beitu b'Abanya-Uganda nabakunda obutegeki konka bengi tebarukumarwa tebakwikiza n'ekyo bakwasire mwene bamarwe nakyo abantu bakunda obutegeki kandi bakumarwa. Yes, tebakumarwa kandi ekindi kyakabiri nibakunda ebitiinisa wanoza kukwata billion 6 billion kasita omukaburi ka sek nibanoza kugura ekitiinisa tiri ekyo kuba noza kugura. Because I don't expect to zihamu nezo kuzihamu. Just the business itichi. So baje okuza a sec position no kusavinga ekibina kyawe voluntary. No bano volunteering kusavinga ekibina. Ninye kundiri. Why do you give money? Kugura ngo watu bakutera karoro. Ekindi cyakashatu. You say no a sec position. Top organ of the party. The governing board of the party. And you buy votes and you give money, will you manage to fight corruption? You can't. You cannot. You know you corruption. Me, I condemn it really, and I don't like it. Ati no wakwate kitebe omwanya gwo kubanza wakweza corruption omu NRM. Mishati yukora abo noza sec position top governing part of the party. Hatkana abantu bakore cyaba bakora tira abandi. The members of parliament, the district chairperson, the councillors, what. So now, nyonka abanje nyonto tokoneka Boaz nyonka tinaza kwesi mu mkarukona wajana mkwesi nto mkarukuza kwesi tinka samkan tinka itsimu yes tinka itsimu mkaruru kuja ngunte mwesende because me am a patriot ndento yetsimba kashati anyonga kakaruka nyonka kwesi mukaza kwesi makaruka atidangira kwesi munguze ko service kusavinga atokagira ngunze gura karuka kuja ngunze kusavinga that means kuraza kusavinga niza kwiwe kutugira umuntu ngoze kumusavinga yes kimasa kuna position inzo chikosa gukora deals zo kwiwe nangano basobutiba noza kwiba no hiba no wano abantu bengi nane bene abatunye position bazikose gukora deals okwihabona za so now ekiko nabwamara n'ikindege first of all nangwa ntakagira hari kamba congratulating abasingire because nabo kakugambira Abanya-Uganda wote abayirese bakwa karuru aho watandika gukora hati Abanya-Uganda bahindikira nabo babira abana nimpa kono wagira ngo Abanya-Uganda ngo munyakanga ati nyo manya delegate for ngire ka delegate singira 4 times nambore igitumya aka 20 babiri now ekina ende bayo abo delegates kwa kwate sente batunga rawe baragaye batabahinduka bakaba tetera kabura bashashura yes natire abapunyoka bareba barigiriye ko bazkwasere kwa benda bose zabo ibintu tubuko bakwata yes hata dore kindi so na seke myemba barenda karuru abena ko yaba maintaining ngo be innocent and I think it was a strategy. Thank you. No, but that is an important issue. It was a strategy. Ababa kabapaisa ma hotel babasherekayo
kugira ngo batakata abasherekere bakanu benda babyameki ababo babakira no motero batashumuruza bashi kandi se bitekateko so mwami Bowazi kamaze nyonta barse abasingiri kicera munonga PRU members I can you after now is a conclusion I can say now transition in taking a shape mu Uganda yitu now aho tubentoronda seki ya NRM seki ya PRU ya NRM no ne ya NRM transition because PRU is not a political party transition no mindset it is a transition PRU the pressure group kokwe kujya gutwara mu transition no mindset jamani maisha ngo after mzee kwa alijeho yahumura PRU chairman wayo CDF wa Uganda General Mkende son of the revolution the next president yichike manyisaba son of the revolution nar biological nar political biological Isaac Mwambawazi General Museveni President Semarong is the father of the revolution. General Mkende CDF wa Uganda chairman wa PRU is the son of the revolution. Okay. Isaac the son of delegates conference Kororo abantu abakuru bona ben betombuita asenti including the national chairman President Museveni Nigeria ngwaheze ayetegereza bwencha abantu babutosha mbashaba senti umuntu bagira mwene ahugira ngo ni ukutura kwa karunonda kubura mwene kanje kampati so buri muntu na complaining asenti and tinari ne cyakoraho kurwansa senti aboro barwo karuru mwe barabaturikize narashobora kutureba mbone nyeke nshemeze mu Delegates Conference y'Igihwire turebera mu kamera nshemeze munonga no kugera amatsiko kugira ngo buri umwe naza kuyikwa buri umwe naza kuyikwa ati washanga kakadaga narra kuri subari umunsi narra mafabi narra ecyo nyoni kimpereza amatsiko kugira ngo buri umwe NRM naza kuyikwa aha boko batagetse zabo no kutunga kibarariyemo kungaruho wiro buri kuza kuyika ukashanga system no go kugita musente yakoremera abo kuba kutukuza kwetegereza buri umwe osingira karuru buri umwe osingira karuru nkoko mucejo bwaje atanwaberane kasinga buri umwe akasingise sente actually tukusinga karuru buri umwe aguzera karuru abo ko bataroho umuntu rigireyo aketsimba akashaba karuru atakatere musente akakatunga so ekintu ekinyegero muri Delegates Conference naho rogu nagira ngo niyeberere most organized actually nyumu nteka yanjye kurubatshangere hari nambo uri mucishaye tukaterera karuru abo kuba ko gikorogire kororo kareba fake delegates babiri no bakira delegates bayine na za oiro ze mukono no barumu kiseko kancho ngero ate no bareba benjamu abari beta delegates abaye betsimbiri bakawa tongera cards batwara umushaye kuza kwatera umudomodomo na vibe naki baba bana betsimbire byo mu bakandi bamuhereza abantu batanu so abantu batanu batukunjana bakora confusion ejo kandi barubere wero bakagenda bareta abana bakiseka abarikana kamotoka bareta students from Makerere I was there myself wanyetegereza oreba umuntu ureba ngo ubuzima yarwo mugaraje wanyetegereza oreba bouncer oreza oiro z'amasati oreba jwirere gabire oreba za nigina barkorore bishane tubona bagize bayinareyemo ebishane tubero ebishane mabe delegate na basaka bari mworo no ebishane kandi abunchi babakwatsire kwara yabera are authorized to be inside abunchi babakwatsire ukareba ishana videos X burahamwe hona nitwe twabere tubukwatsire bashitamyaho babashitamise babarunda ine police negereta nebash yes I was there yes of course call delegate yes so babashitamisa aho tubarebe samisho gito wanyetegereza bareta fake cards n'ikindi ocaba umuntu ID kundandi akandwano Isaac oshanga kanda handikiro Bowazi tumwisije bagenda bakwata kubabe bareba space nguhati cyuruhura delegates saba mwitubije bagenda bazo mu kiseka market bagira ngo cyuruhura turi pressing 750 obecora nkahi
ekindi hariya hageti hata nkaba haro delegate ari kumanya ngo ari mutoro nshanje korora akabura kuzayo. yes of course ashitamba barwere Gunuza muwaiza. so kutwagire kwetegereza ntahi batahiwemo actually obo bururu bw'ababeshike ba national ba national female MPs no wakize kureta ba fake delegates hagati ya Diana Kampe na Masi wanyetegeza kwabereshika hargate wagira tindi team Masi okobo ine kutaha obori omugwiraro oboko zirota okobo ine kutaha wanyetegeza azeje ni yarukweto organized conference okobo ine kutaha wagira ngo team Masi wanyetegereza abantu ba Rwanda wanyetegereza kandi ubwo abantu bakuru yes that is money ebikugambira no gukwenda hati ni interest ni kitomura udi ni nguzo muntu ntiyo kwagire kutaha mwage tukagamba cyo ati nkagamba team Masi kwabiro buri team Masi uko boine kutaha kahi nacetegereza Maseri ndeno. what's Okay. Gomeza name. We shall get the other name. kwabiro tahoto kwabiro kagetu wagiro tindi team Masi utaha kahi actually naba kwatsere bo Team Diana Kambi. Waja team Diana Kambi. kashoka noza utar qualified hata hoko boine kureta buri kimwe cyo ni So abahagize ba Diana bakambate ko bari Rio delegate. yes that's why yes anybody can enter wanyeteje nyowabe tene ukwagira wanyetegereza kunga ningambe ikintu ngoko nagite ngoko nakirebire to the extent ngo hariho umwe mbwenu umuru ba sponsor actually Isaac ajo ndaresemo rese zikaziri nyingi ona nojara kugira ngo delegates even that one was a different day, it was a special interest, but we shall explain that because norangwe byakugambira ibingugambira ngo nabiha why briefly shall fake delegates the matter is on ground. Okay. Emetware satu ya delegates gumu na rukumuni byaterira neta for instance the most hotly contested election bukagera voter turnout ya less than 30%. Thank you. Wait a moment, akana manyo bakubiba fake delegates we would have seen either 100% or even more than 100%. Achamase na Diana which was on day 2 because day 1 was accreditation. Actually Diana no vakatire that day. First of all Diana kana kusinga. Thank you. And she had more supporters on which side than any other. Abana nangwa bakaiza the Emma kaiza like around. When anyanya kugambira. He came. Abana the whole no he ukokuyatahire mu kumenya. Hata cyo kandi kumanya tande. Ubwo Emma wakugambira nyanya Diana. Akaiza wait beka ni ikibuzo akaderge. Nyanya Masi. John, you will have your time. No, I wanted to show you how the entire Eastern Bloc. But you wanted to show me. You wanted to show me. Emma akataha tom conference. Maburi kandi tukakanda bamuha abantu batanu bukutahamu. Kandi wagira mu munyanya. Hatu munyanya akana anga kumucha abantu. Every candidate was given 5. To the extent ngo muntu nka fake delegate nkogo wiyagamba akabargayo kwenda ngo hata nka twabarundana twababuza ngo mu delegates hatari aija kugera hata kuba defendinga because aine powers icyakabira ine security konga chine kabichi omundi aine senta kazikoresa kutunga cyane kwenda nukirigira norukozesa kai one was some business it is okay konka twaturu nkomo NRM ninga shobora urubona ntubantu terera bebembezi abine vision abine bikorwa ntubata kwenda abine sente abo kuba wo ine sente you was cause some business wanyetegereza hata sentence zine uzikwiza delegates mbikiriza kugorwa delegate oba kutomu basi bakatwara Kenya na manya ni nyendo ikirize ngo obo ikirize ngo wagurwa obo taguzurwe ko kuzanga nyo niza kugeranta niza kuzikiriza so hati ko kushanga system yeriyetyo nibonoza kugitaha nugira tunanye kandi nk'abandi wanyetegereza so hati ko kuza kwetegereza nka Tango Doi tiko banja I don't know tingo manya Dr. Tango Doi oba no muntu wa NRM oba nagezeho I don't know actually what I want to tell you umukamera yite Elizo banka hati His Excellency President yagira ati reka manze ngarice yokacho rwacu turanshitame mbare kuri NRM teka heza Saturdays thank you teka heza Saturdays
so hati washanga ngatango doy akemerera omutabana yetsimbira okutanga korne za youth NRM Youth League yambara ayetsimbira na chichonjo yamuhereza ubururu aka yabara ya star 10 yaguruka yamuhereza ubururu 15 kuyaza gogo yabara yakwata yamuhara 13 kutwagire gita twashanga harimo extra y'ubururu 56 bakaraga nka thank you those are fake delegates those fake delegates students gamba still tiyasinga ushaka come back with Alex wanyuma gutumobu twinaba eka ya hotel eka ya Crescent Hotel nibashangwa kamuguzi azabine hotel n'ubunonga bine chansya bine chamshana bine cyaciro kandi bine umwanya kwemereza motoka bine internet bine accommodation bine gardens mwene wakambara urukwenda kuberwaje noza kuzari kaya Crescent Hotel turiyo tugetegereza delegates conference nerimo kwiyagenzire kutora garice za kwakira umwami Alex Gumusereza tugaruka banyuma gutumwa. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku mitwalo 8 gyokka. Kituufu ddala emitwalo 8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka. Ke kaseera okwemala eggoga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku mitwalo 13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3 nooti 8 9 nooti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Abantu bamuleeterwa izuba mwena Kampala hamwe na Uganda yona nena kubagabira kudagula mu Evolution yabaleeterwa ekyavuzi wa maanyi Omega 256 live in concert ebiri 14 by'okwezi kwa mwenda arugogo kuli Katuovu bana bamukaka okutamu n'emitwalo 2 leero vyapya emitwalo 5 debo neya miliyoni 1 aho kandi abashongolezi balaza kubaoli nyamwinga butandi bata abatire mwe sente Kadanke Brand House Afro Mobile Galaxy FM Tayari West TV Record FM Radio 4 hamwe n'abandi bingi ekikulu mwisha mwana kutera mubali notweshongolo n'amara kagali kagakanyunza we loko to international this year. Weekend Edge aha Tayari West. You're mine, always you're mine, forever you're mine, reality. You're mine, sunshine, you're mine, best times, you're mine, anomaly. Abazire banje abazire tata na mama izoba ndabarete n'umushija wanje mulungi nimbahingiro mu izina rya tatitwe neriyo mwana neriyo moyo rukwera amen. Omagaragezeji arihembere eri kutuhindura tukabece kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwanturonde ekintu kyo mutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoze
kuzira mbirungo ebirukiheza ombiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara n'okurage. Wonders Family Jelly nugo majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Tayari West irakari yitu twakutangira oguno murundi hano ya program yito kubiri ntetegereza oku oruterano rwa NRM rwa Delegates Conference wagenzire kumara isabiti yona NRM bene twara amahurire buri story yo kubanza TV a radio a social media with NRM, and I think they have enjoyed that coverage and at least hati chitwe chire chabo and tuenda kutabarisia nka Tayari West West nisayuruka kuta Museveni kugaraka kwa chairman wa NRM mu ihangariona kana ba flag bearer ubuyito n'witu kutahamana basagara anza kubareba mu biti byabo bati President Museveni nka TV ntumutabarusi umukuru w'umuseriza Alex orebe Delegates Conference ukoriyo mentally Ogo bamba mazamutiya ngo fake delegate ebyo kurire ogo bana mbuye wa fake delegate yajangu ni cleaner. How do we discuss the Delegates Conference with the cleaner? Please. Yes, but we can't discuss Delegates Conference with the cleaner. John, please. That was off air. Whatever. That was off air. He gave it even on air. No, that was off air. Alex. Well, yabare mutebekana sa program. Omuramago abantu tugira ngo omuriye biturebere Delegates Conference in 2026. Last year. John. Okay. Okay. John na komune wawe ndeka ngambe byanje iyo byo ngamba bikiza na niwe ni wakuze. Nyowe ngo muntu obenageza kukuratiriza munonga John wakariyo ogwakariyo ninjanta nabanda babe bariyo bakabari nyonkantari kunkambe ni ngoberera munonga kurebe kigendo mwisho kurwo mahurire n'ahandi ho no other sources ezanye ngo muntu icyo kubanza no kubanza kureba icyo nabanze kwega munonga no kureba ngo nkareba President Museveni ari kubaza kusitama ku maresha 15 ariyo na following ari kwitegereza karuhuko kariyo katanu icyo ni kintu cyo kubanza wacho mzima nacho musimira munonga amana kigine nare no kwiruka muyirukamo hata natera kashani ahari abantu abakuba bari mu office ga government bari kwetwara ngo bino bwiye buke mu office baka ukizayo noza kumuronda akitwara ngo we obire tazirata nayo bashanga makoti ekota kisigireho so njimanyisa ngo wareba mukamihanga amino kutegeka ihanga ari kubanza kusitama kumara edaki amini esha 15 then iwe urukuba nokora government ninga office yona echo kigire cyakwegesa wano ukora ibintu bejo ecya kabiri nagira nti abantu abakurigiro kungu bareba ngo batutera kaguru oruvuyo okugabana sente omururu hari umururu ogwo kusanga buriyo mbye butegeki kusanga umuntu narwana n'ikimisa abo bankandi yo nindeba abantu bari abacyara babiri Kadaga na speaker bariyo barwana yakaka basitamisha yabagera telekomwe niza kumwihayo guteka sete bona abantu babiri barimo kwikiriza at the end of the day no mucyaro twire ariyo mu NRM ku marubire buringwa agikoreye ku marubire buringwa yagira ibigambo biyajuta umisho gabantu umisho ga president kandi byakwita kwitagisa konke kibuzo kirungu umuntu ogwe nana ageza aho kuronda ki icyataka tunje mu government ninga umubyeyi w'umuntu ekiri kumanyisa ngo nsangire ngo abantu abingi bineyo okurwanira ekitinisa okusinga ekintu cyona na nokuhereza abanyarwanda icyo nakita ekindi twatrion abakuru babariyo bagamba bashongeze buyirimo obuyagera mu kabeka rumuga nayize
of course tunagamba karuru John iwe kwa rokarebera nkaka organize ubona utakuyetegereza nico bakorera kururu kandi na munano mu constituency tunagamba karuru no but someone should not misrepresent me John Hunama. I said the election had so many issues. I said the delegates conference was the most organized and I know the difference. He doesn't know. That has come out. And so let him not to be. And you don't have to be aggressive. But his ignorance should not be my problem. Alex, I'm not emotional for what? Yetware ushobore oyege ebyo tatumanya. Kandi njye bya movement. So ejakabiri no kurebeka ngo. Atero njye you did. Ati ekingwenda ngo abantu betegereze. No kurebeka ngo omuntu kware yagiriye kutera akaruru akarura kadire ningagiriye kupakasa. So percent bango y'abantu abagiriye nka delegates bagire abamwe babe bagire kora se. In fact John Chibe ni kibi twazo umusonga y'ubereze hari abapakira abantu bakabatwara Kenya ko bamugurize yajya bakabagire kuri umupira muzo kumpira kamutari which is okay. So hati noreba ngo yesa yaka itwenka NRM eriyo ne tushikahari nico kure na president akabaza kusama ku mareze shaha zona ninjanda akariyo na yetegereza ebintu ire ni buru mu cyaroko ebirya ground nibyo birya and indeed na temba kuba hige byagire ibyarebe ababembesiga ababe barmu ababe bariyo mu butegetsi cy'umbuyi abinji bona barigiremo bwanyuma yo kureba ngo babasingira mani abana biza bine strategy ezindi instruction na ziri babatere ngwara tubagarikireka. So cyo ntibanze manyisa ngo ebe bitubire tureba hariya ni bi reflecting ekibe kiri mu kanwa kutube twino mu NRM ground. So buri muntu nkimanyisa kora arebe umwebembezi yagaruka arjura mu delegates haraba kwiza kwiyamo independence bakaza akwa nyine kinte kibegire hari ekirukoreka ngo hari abantu abatine mutuma gwa NRM okwiyaho kuza yopakasa na nokushaba. So twandugambira abantu tuboreke umuhanda kushemerwa gushyikire nuko ogo mwana korenizi kuba reba bazara karuru abandi bakabura kwikirizana nabo abantu barwana agenda kuruniwa batera no tebo mutakabakuka konga wambuza ngo riyo mu Rwanda naki numushara kuri kwingana ki oguriya sheke ogo mutasemerwa na Rwanda ngane police issue ki eyo uri no Rwanda ayine okukiza hondije ejo njanje mayisa ngo umuntu we noraze omu office ejo natekwa kuba ine personal interests eze yonko umuntu ezakurereza kwenda kukobora konka bitari ebyo kujya ngo umuntu arurete kwereza abanyarwanda abakutureba batara star ibintu bisya ebitwenda kumanyisaho ebyabaho bundi umushaha nkiza hingura nari ebirireho nicyo kubanza n'amakuru marongi ga President Museveni go kutorana omucyara Jane Francis Abodo kwembereza high court zo no muhanga mama mwita principal judge omucyara go Jane Francis Abodo nuwabi aliyo muhababi wa government omukuru obakweta the director of public prosecution. So omucyara go n'omucyara wo mukaramoja president yamukuza mu mukazi wo kubanza kwembereza high court omwihanga, so ni principal judge. So ni kintu kikuru omucyaro go ntumutabarisi agana makuru gatari marungi nago kukwatwa kwa General James Birungi akemberero CMI kubahereza bamuhereza kudomera enkambe y'PDF eyo munshozi yamara kireka cye John bamusindika Burundi spent 2 weeks. So abataka giri gukora cyangwa umunonga mwene bamukwata n'abandi baserekare babiri bakuru bari ya level ya Kano I think and babakwatira imishanga y'inakakwatira no kushoma kuzi na no okuhabisa intelligence okuhabisa amakuru go bwambega ubundi government ikabura ekitakiri nareka siga kikira and General Birungi ubundi abatakumanya niwe musheje ari kushwera Dr. Dorine Birungi omucyaraje kwate benda ya NRM abwente bebunyishengero abo abacyara district ya Lyantonde. So General Birungi bamukwata hatari mu chome chama hariya umurima kinda barracks agono ngoma ko tandenda kusyaho ibintu biza kumituga tayari west team ya Adera na Matini bakwaretera mu details. John we can make a comment about that later ukatugarike tugaraka delegates conference we bari mono we ni issue na accreditation aiza kanajirangu akaro fake delegates including himself how he became a delegate. So what eshongea mani
akarho watushobora ngo buri muntu yisimira kamba muhereza benefit kuri abantu batanu kungikizwe cy'amani kandi umugera ngo abantu biba karuru kadaga yayitombuita bari umunsi akayitombuita nabambereza hakabaho kintu kwabari urare muno munwana wanje Moses Kamisi yansindikira list ya all delegates ba chairman wa NRM Kiruhura. Yes, ya all delegates ba Kiruhura. And there is no name ibara ryogu agandwa naho Isaac Terum. So omba fake delegates na wakalumu kandi akatakuja kuterwa Karuru. Now kadaga bakamuha position oguyagigamba. Obua ni such member by virtue of chairing NRM caucus. Konka na bayisimbiro muki omuseki na Michael Kidega and his stiffest competitor bakuruga mu district emwe omusabirije mwe alango ngola. Now abantu nibatekereza ngo position zinu ngo because it is voluntary ngo because ngo taliyo se nabandi beni bahorana abantu babene babiha bakujya TV babiha umuground bakore ibindi tinkwanda ko bagamba aboko halo haba addressingire media ngo ituyimwe musera yoki bino ibintu kana advisory ubunabenda hariyo mu cyayi kizayi bakana betororo mu kizaniro cyona bagabe center on behalf of others high profile people. I don't want to mention the ministers what konga chika TV ngo but you see this thing is voluntary, is advisory. Let me tell you, abantu numujya gumana mukwata kubya abantu buri muntu akuta sento mu Karuru kugira ngo azihemu ecyo mugumene muchikwata abantu muchikwata bumoso buri muntu hatkango. Let me give you an example. I can give to mention to you around 20 people about facilitating flag bearers kandi batakwenda mu center zabo bazabanje. One of them ni Sam Kuteso gwarigire kumura. Another one Rugero Innocent, for instance. Another one is Haji Basajja Baraba. Another one Akalu Mzeitu Mwine Hanma Kasa Mayor, former mayor. Kujerati all candidate bunake maya kwa abiri maya kwikumi izo gendo singi takwenda kuzukubanza. So abantu abakuta sento mukaro okay abantu batiri mu center basinga mumpe mu ataratiri mu center akaruka veterans Jim Muhwezi akahakana ubwira yaserera bakuzi hababora center kazi bakabaserera babora completely kadaga akaiza kuno muri jone ni yona akaiza mbarara ya abantu akana basenta akana ba semo mane anite jabe naba mutali 10 yaji sinjiro aba delegate bamwesereka Orugamo jango hina ya muhirimio runana ndio ninyiza karangwa abena agaba emetwara 5 kasoro na agaba 25 kasoro ya singa Orugamo jango karangwa kaguza bishi manya ndio ninkwizira because if we don't demystify this false narrative we will get lost. You just give me one person wanyoto akaba leinie kajama abantu kamukaga yaka ko bagira ngo bajye wa Farida this hajat Farida Chimbo uwe na Adrini Kobsinge oyagabire sente nyingi no wanyoto dished out a lot of money. She was going to be number 4 ya Tina Kuswara ya bagira tumujja owata nyoni nyenda mumpo omwe apart from awerabereho an opposed nankanoha Rwakazara and Shafik Mwanje wa PWDs wasingire kato oko Akaruru ka PWDs kakaka mu sente konga stali nyingi abasigara. Just give me one person like this opponent ekiba musingire taratiri mu sente. You give me one. No, that's good. So hatutakashira hano bitutwara tubanze tumanye ngo bulyomo wena akana agaba sente kana rona abagabire nyingi still bakagwa. Na quick example ya Jim Muhwezi, na quick example ya Kasolo na Karango was giving Teimuzi too as a Kasolo, but people voted for Kasolo. Now issue airing halo abantu abakwenda kuba bakama and very close to the president, including in search. At what cost is not their business. And alona abantu abakumanya ngo pore ya gamba chintu cha transition niyo nochiriza nangu omukutora na CKG tubentoronda abantu barakore na muntu. Yes. Omuntu wena owabena agambisibwa hari muhoza tahiri
everybody So kandi mugamba no niwo muzei iyo tolise tolinyana buli omu wena wabena agambisibwa ababene nimo mujja korole ubutani yanyine jya kweka bali omunsi abena agamba kandi bali omunsi abantu kumutera bebire biniga bingi ekiniga cyo kubanza kibe kiri hacyo kugumana agambisibwa byatakomanya buli nzeiro byabya kiri mu karuru ubwo ni minister byamakuru akana agera ati ati there is not guiding anything akana agera ati there is this pass at this nzeire here at he calls himself a brother to the president that we have information no gamba ngo nzeire is not a brother to the president we have information over here which kind of nonsense is that and you are a minister and you want to be inside akagamba ngo information iki ngo information is not a brother to the president atubetiyo atinbiye chika yagambiswa bintu abantu akaba mu nini cyane no behire mu nzeire because nzeire was going to win outright abantu bona abaheire Jonad 95% bakana nzeire no yabena baga and indeed akagumayo paka declaration ehwire akana agenda sub-region by sub-region Lango Teso the entire north and east akana igera wenka agera ati my preferred candidate is akaruka kahinduka past midnight. Thank you. So wataratire musenze nyoti nkumumanya. Thank you. Commission. Yes. Akaruruka bachi apasoni abakwembera abashubuzi agati ya Hassan Basajja baraba nasiza murenga akaruka kemera delegates ngo bakabashirika. Yes. Delegates baenda kutera tango doi baenda kutera Richard Todongo. Yes. Chairman wabashubuzi nana akora ki umuseke? Of course chairman wabashubuzi cyakwa nakora umuseke nabana twara inshonga z'abashubuzi bono mu Uganda. So na Dr. Karabina Zwara yo? Yes, Abena Zwara. Yes. Ngomo mugwase. Nari ubu yaremera kuzitwara yo yabergaho. So nana Zwara. Ngomo mugwe. Kureba ngo abashubuzi nabo inshonga zabo bagirira ko mishoga president. Exactly. Actually, let me tell you one thing. I myself, I called some colleagues of mine. That I wanted to confirm if these people went to Kenya and Tanzania. But could I tell them when I told him, at night, come on, I'm getting to know the guy. The Major Kuram, just the Major Kuram. Let me tell you. Joni yakigambo omuntu naine strategy zo kushera karuru ati kangu omuntu iwako wali Boaz na ngogo na mnyano wange na mtano wanje ogo oya I myself I have never gone to Kenya tokaza yugo yes I have never no mwitika za yugo kandi wine capacity iwategereza yes I can ukati omuntu yagatigira kutwara Kenya uzo kuramba no yaga kono kuohibwa buzi baya ndokohibwa kwaje kwa kabweni yono yakigamba twareba ngo wano serving wano na position asek waba sek member tini chamani echo kwa nzogirota ko kane wali nongo shi president ugo gase mu tukole wine president bukanye ko kana cyo ni chamani mnogo for example ati wano ngomushubuzi wonda na president na wasako yinyo kemushoro mugamba to kama ngemushoro yange ati sasa ndo kora nyana akasumu karabi president ngina mabanja akana akwini akasumu karabi waitegereza so ingo tware investors naro tware investors baba mnyana wabamuhereza ukana wine president nano muri burukanye so hakaruka chairman wabashubuzi nakaruke mnyeto kakatatira obwitubwire mwabwa NRM mwene kako gambere abanda bagira nabo kako gambere we should thank the president and the chairman of the party. NRM government, it is a mass party. Kuganizing akaruraka kanko gambe manyabanya igane ekikwebere Boaz bashobere beinama jesi okubaza kumanaging elite class yabanya Uganda at this level otaketi ikintu cyangwe actually nyona ngwenda you thank the president. Thank you. Yes. Ntaki jerewa glorious John Kachi agati ya basajja barabana nasiza murenga no hotinde wakaruka tabo kusatanire hinatinde mukatabo nanka itwe tukaija fully prepared kutera karuru ka entrepreneurs league
twatandika na process districts mukaga bakaba bamaze kuziverifyinga Kayunga, Mukono, Buvuma, Buko, Kapchorwa na another district from Sebeya Kasatune bagira ngo mujye hari bakabiri bajya kusoma izindi tango do came from nowhere eine Kakuru na King Caesar ngubo akaruta bakukenda ngubo they are sensing ABCD bakaba basinjira tango do yakwato mzindara atakaruru na kemereza atalo petition ibande terasazi nizumwe revabo atukonka ni saba ngo bagitumba handiko petition ni kanya petition ya process ya mara koro that for now yadira to relocate from the entrepreneurs league tent atumuje ahagati kuri haloho abakutira kora parade tanga kama nagiha no chairman electoral commission ize chairman of the commission nuwa ku abruru bono movement kabube boyara kabube bwachi bona nuwa kubukura in constitution ngwamane kuma now twalinda petition aro office na namani. Yes, of course, amana genje powers zinje za kuchira kukozesa niziba zitari naza kugira ngo akukole kikire passe wiro bwinji nikugire kiba muhiri. Now konka wano gamba ahansonga ya delegates ba entrepreneurs league rusanzwe atano. Delegates rusanzwe atano, one honorable becomes a delegate ya mara kuba accredited. Kandi abantu abagire Kenya, Tanzania or wherever bakaba takabiri delegates bakaba basubuzi ababe batasokutangwa kujya individual trips zabo nango no bagarikire. There was a whole space of 4 days oyabena abenda stira kana ja campaigning 4 days, but even before they went bakaba maziro kuwezi kuona balhano na abantu abo bakana bagaba sente hano hari review King Musiza Mulenga Keiza yagambera abantu atubahasa umuntu ngujya kujya na mutera mwente no mugwa kana kutera milioni emwe ngugure hente emitwara 2 niyo mugwa one openly na TV zona zikabukaburi so enkondo akata jigambira so ati nje na abuliza hali ndo atagaba sente no now say last day uwe nawe abe kandi kanagambira ngo all that TV aba nawe abe nsanzu na babiri harusanzu ababere ine he up to now bachira imperial royal neje saha bayizira garu imperial royal evidence bya John Glorious abantu ahalevo yabari umunsi ogune minister obyamakuru na no kugura ihanga very important ministry kadaga diplomat witu alivo ya East Africa mukura bari cha person ya inaremu for akarne minister ababona bambataka then okaza biro tumuntu wantungamo wantu wamtoma wakamwenge kwesi manga independent bari bonga alivejo bamba jangwa karuru tubaketegereza. First of all hariho ebintu ari kwikirizana nabyo kandi kuna kutunga chance nkazombanza bo gukora decision zo mwihango nkareba kutwa kutereza pate yetu abwenshonga nka speaker wa parliament nyewe tindu kureba any reason nesheme kubane mutwara ahaseke when actually I in a position ye third person in this country kandi by default still akushita mahonga ex officio. Yes. Omu mahanga gandi ya gaheru Kenya nangwa na Tanzania nangwa na Rwanda na Gandi na Ghana na Nigeria ahuna jira speaker kwa rukwija bamuronda nka speaker Nigerian member wa parliament bachimuronda ba speaker konka bo kugira ngo ashemewe kuba independent omu decisions ze nka referee na omuchibina na argamu agumar speaker wa parliament uko nokwenda kwehara ngo abo opposition baruho na nababare baruho so ya naramura ashemere kuba naramura tine rubaho conflict of interest kujirinda ekinda kinakubasa gambaho no kugira ngo abantu harabo abasigazi ndekire cyenda kugamba noreba turi mu multi-party politics nicyo kureba la speaker wa parliament yaza kuba speaker NRM electoral commission neshera fraga bera kuba speaker bamutera ka urasinga ka NRM gena ka NRM so intakateka ya ubutuye mu party dispensation okushanga speaker na nagori kibina rero kiba kikire no ni kiba kikire according to us as Ugandans konga umunteka teka ezinda ziri other jurisdictions nangu ni kirunja wa NRM speaker ashemerire kuba ari neutral atakureba rubaju kandi ari independent
omu decisions ubwo ngo kureba kugira ngo wanyu bwo wa position speaker ubwo already protectinga ngo kwa protectinga honor that house of honor ya parliament. Speaker agizire ngo ayebemire parliament without any turbulence ngo executive president na ba minister be tino batirense bo a parliament anita munyar kwemera manya hatecho ni kibani kimanyisa speakers remarks kibani kimanyisa ngo nuwe parliament only one person nuwe parliament ejesha no bagwataroho parliament speaker unayemera hariya no bakobara mutabantu bibiri bitano na jati the eyes have it na ijana gambe cyaro kwenda konga takibaho kintu cyo kujya discussing amani ntwara ideas tukora twatera abantu bari very very credible hariho munywani wanje engineer Dr. Karisa na argabu bwejo a very outstanding person yaza kuzo mu parliament omwanya gwo kutwara ideas baza kumutwara mu kasindikine nabana nkana nabana mujusise bamutwara mu ryabo the eyes have it ni nkigambe ki nawe kanugwagose nasise na abantu nawe Karisa wenyine hizi wona namujude ya abantu abesimbire same nanga bagerezeho kwesimba vice chairman wa party bari kuza kwesimba na Ari Moses Kigongo kubashikireyo nangwa president atakabagize ati muri gemu bo bayihayo ngwito twaragamo ngwito 24 kureba ito 24 kuijaha pre-western sa president mweno kutuijaha ebyito byabo so abantu nabina interests zitarusha no mwana umugamba abasajja baraba murenga ko kusa kureba kujajinga nyonganyo mushubuzi nanaza kutera karuru hati ninteka kutera abasajja baraba abo kubana warukaringa interests munonga zabashubuzi kukiza murenga atari known very much actually byantu bizire bamanya hata mu karuru kusingo batuye no bamanya murenga ni philanthropist no munyambabazi no mugabi naturanga ebyo nebyo na ambassador diplomat atkoje ngutwera ka diplomacy akokwebe ya kwase alona Libya diaspora konga hata so you people abanya Uganda batumurengeze nyoboni ndeba is a patriot murenge harwe kindu kureba ko mwiha kandi tukakuraga mwe n'icyanyi omuntu kahati in 21st century delegates nabargaha mubaza kutera karuru ko mugongo kororo it's a shame it's a shame umundargantunga mu delegate kigambo delegate no machi kumansiwe ne kiremera munonga konka kushanga mu delegate debo ojwire taga delegate ryo mugongo re no kurra hare no jiroto no yirukanga ne chano tero utebe ninjira ngo kigambo delegate tukirivarganize ngire twachicwa bushatu twamanya ekiri kumanisa namba echamuhero akaruru ko mugongo aka nani shaba mukagumeka kakome aha village level twaza handi akaruru ka security hariho abantu binji ko kuba wabenoreba nkarabaho kororo nareba abantu binje bagumere bashitame kuri yo pavilion nareba abantu bari yo mbyabo wareba abantu kwemba barakaruru akaruru bakabatakubara ngo abantu bari yo murayi bakabaja muze kutera mu region atinka region ya Ankole yono jangu baza kutera line kankai abantu bo bakatera karuru babare babire no bateka konka gorori none ndeba ekinto cyito cyamuzi kiza guterera maybe hate kikatukireje kigeno kucyagenze konka ekinkwenda gamba ababantu baza kucika baza kubana bashitama na president kukora policy guidelines policy issues discussing policy issues zukuza kwata hariyeri hanga kunkobe noreba aba sec members ababiye barigereho n'abantu batonze mu president n'abantu nabo musek kunkata bagumureba ati ono janga abantu baza kumureba gumwihangaye Isaac ibintu nibire president final rebere akaruruka kuba one nomode akaruruka kuba no jangwa tuyitishani cy'abanyarwanda actually nyo kinshemeze munonga kandi kinkumusimbira no kugira ngo akashitama nawe yayetegereze bitukureba twatoro kunwe actually akakarura kabiri karukororo ekiro katanisaho ahabururo kugira ha district level no kugira ngo ubona mukaburu combine buri umwanya ngo
konka karura kabere karukoro nuko turi kugira kiruhura nuko rukushanga akazo nuko rukushanga riyantonda And there should be a difference. wanyetegereza kureka hati kiriya cyagirire hare kikaza beyond no kugira ngo districts zona za Uganda zikaterana hantwa konka we president cyo kunshemeza no kumango kiyarebere kororo nicyo turi kuba twine kiruhura so emice ekargo mico kabihanga byona yaza kororo yaza hantwa that's why hatu hamwe na X na TV zona twena ntugamba hariki aharukoro akensho kakahwaye okushwara twashwara imyaka yo kushwara tugerengeze mbona so hati ni weni nkwamiza ngo twabantu tukiye abantu bakejuru misho ga president definitely batunganga misho ga president akashitama iwetana umuntu uri kusitamesha 15 atakoze sasumu atagambira sumu atine waganira no asitamye nabare bate omuguruso myaka kinana yabetegeze asitamye nabare bate akashoro mukashe bakana ba postinga ababere nibenda kuta bashobora uko baratijyo president ashitamye barya abana bato nibenda kutaho nkabashomera izabo bazitungire kashi manya ko kuza kwetegereza mu NRM benje hata no rewo president ni ngo mutaka gwabona baba bari ko munda banyitegeza hate bako bana bakororo ko munda muri umunana ronda ecyarari banyitegeza that's why ni kugira nti ware president yagira ngo yarekura NRM yazarwa kitura yashitama NRM taine wako basa kujikwata for 30 days ekire NRM it cannot happen nyokurigira kintu kinarebere kororo kandi hija MK that is a different story hina mama jangu hategene transition agene build up ahead of a bigger plan echinte ine ho proof ninga wenu tinku kigamba kwere transition yes ni nyetegereza ni ndeba abantu bakura barigiremo abarino baragamo abantu bataking over kunka buri umwe no bwiriwe no bwakadaga no bwayo hejo bundisha no bwakurisi no bwayo hejo bundisha na NRM nije kurugaho nije bundisha kadaga ni kizu cyabo incha kana tekateka ngo utashime kuba nagendesha hezi historical hino wakwegeragera nsanaho kashi ate noreba aine beef seze nabantu nkaba banita bahi na umuntu abunch president na ikereza kigongo arabaho atakwikeza kadaga kurabo president tuwe kigongo tene position yo government president tuwe yarazibire kadaga kandi tuwe yazibire akabare kabaza umururesi owashingire yaraba so ejo ndimukora tokakiriza president okamutuma unshonga za kadaga kandi batayira kadaga baramwibire kubara abamwibire azenkahi mu tribe kandi kubara abamukirize sente butosha abantu bagera sente kandi cyo bagizire bata actually wenko muntu yose ro mu NRM system najimanya wanyetegereza system najimanya ngo neyenki ne ya sente so kwarabera atari prepared we and good neja kwetereza but honestly speaking watu muntu nkakadaga na yenda ki heresi waizi tureba amagara tinkumanyisa myaka ningamba heresi waizi kadaga ko kuza kumwetegereza ko kureba ishane kija ureba ki twarahore bitegateko nirakanera nirega yo yabe statements ziyabere nakora kororo yibona ureba ngo hata statements akashimwe kuba nazikora Alex NRM nukuri yanukereza NRM erumukereza eramukimuye team food actually ukereza no kumara president haro hita kimazire ezirindire kushobora ahubwo biterisho nibagira bati kibarita bakitwara ati wano reba omuntu nyowe nore ni ndebere cyo kurebera ngo cya president yaza yashama esha 15 omukasheshe shahina ya next day akayashikira no chimanga haro ba minister we batakashikira bariyomba barara batayi babo barondo ko bararabe hati ababarugire ngo bakagwa nyo in fact kinsemize munonga kundebere timus yayiza na nabo abo kuraba bembare kura babe bahwira mane bamangwa hatwakira babo abana babasinge mitwe abana basombere abana bayetegereza bamwe bakoze nesente zabo hati baronda ko kurabiraho tachabona atomagera ati nyona yereza atambo burungi bwa NRM konka mutuma abenana agira ati ubwo buyansiga yandikiza y'ibirungi abamwe nibazaseke kugira ngo bagikoze se kugira ngo bakore ibyabo bitari kugira ngo ntwenda president manya tubituru na president shayona bobo ngabahwireho recently yemba complaining ngo itwe twara kwire tarujya kumureba kongo bo bwiro batwara batari kumureba ntumanyisa ngo ni interi yabo eba kubana bakoze sabu nk'abantu niba kwenda mu besiyo
so nyonga bene intekateka eje kichaheza kuzarya hati nyoni zarya umuntu wahasi ihuru futera karu kore no rebe bire kuri abantu mana bwa bamwe tubakumanya abantu bamwe nyina babe bandera kubishi oburo bari yombatera no bwaje so njumanyisa ngo omuntu iwo rya hansi obwire bwa karutu bwaka rondo mwebembezi okure munaza kukorera cyo kwenda kwara futera mu wabo oguma debo bwa kabeta bakatera masinde hati obwire bwa bwaza kushika niwo rukumanya omuntu oracho yara afutambere ninga yara kora mutekeye kubi nisha kukora opposition yiza kine bitu byinje byeriyo netwegeraho hati abwenje abantu amwe batinisha umukaruraka ejo nabantu zikabaho bantu beyendeze byabo abantu baryagabo hati we world minister okareba hariyo otine chances zo kubaza kuze nono Rwanda ninga katugire mu kare bakusinga utwire mu government no jukora why are you complaining omuntu twiro speaker kumara emyaka hato liyo no tongana ngo bakwima just position yo kuzaseke nuno yenda kandi reka generation president no marebo mu cabinet no ga interesu ati abenchi no marebo mu summit ya East Africa o marebo mu cabinet mu rugo kubanza abenchi nogeza ko koreka abanya Uganda ngwiwe orya muheru ogwo kushahora mwene ni yena ngo obutumwa bwanje musindike president kwa rubona abrere ebitwire mbaga ahacyaro cyakenyerere mu district ya Lyantonde eyacyurugura eya Isingiro n'ahandi ho deni byebyo uko birebire okubiri nukwe biri ngativyo kwe futugana na program okubiri nukwe biri just John Dachekemo of course you no take kumpemo I have no problem, I'm not complaining. Push your question. John Dachekemo etukuza kuhende omusahi biri nagambire dakika mukaga gumiza omukaruru nkaka tukabe ntureba policy differences view y'omuntu okwenda kwesimba ntebezi because egeneseki ni policy organ making body ya party turebere campaigns zizo abantu bakoreka differences policy direction policy issues n'abantu rede bine camps zabo bahagire baherize hati norora hakabaho space hagati ya Karuru akatirwa district na delegates conference kandi je special of course space netekwa kubaho abukuba mutekwa kora a lot of documentation kandi na preparation because this is a huge thing okweta hali abantu emitwali 5 mukaga okabalisa okabanywisa breakfast lunch supper na evening tea kintu kyangu hiri konka I think budi replacements zones tungire the best taloho kugira ngogu tuhireho gutataho Shafik Mwanje ku replacinga Katobo actually that one was much better. Honorable Rwakajara for workers very smart ku replacinga James Tweheyo yes of course James Tweheyo nawe akabete simbire akarabano opposite no Matweheyo abe ali unknown commissioner hatum electoral commission ya NRM kuborora Kadaga Anita perfect match. When you come to the youth or the mwana wabera loho wakati kamu na either Tanga Collins or even Brenda Chitonso, both of actually Brenda Chitonso who wabera no youth league already. She's there, she has been actually on youth council. No mubimwe bya amatalabanizo burugo kuchendera no baro heri izire State House and corruption bamugamba milioni 8 abantu bingi bakamaragaragaraho haraba na program na propaganda so obunani ntandika buri buna kugira ngo buri omuwono yasingire akana akorfainga kusinga ni nani chikatereza sinkatongole kumrepresinga na Uhuru. It was a perfect match. Uhuru was the only one movement wa Lumumba MPs na wona chairperson of division Kampala ni baseramu nubo benji. It was a perfect match. Kasoro na Karangwa Central Buganda positions zine mukaleta Uhuru ya Buganda from 7 out of around 98 members of parliament of Aflaga by NRM, 4 of them in Rwanda na Banyankole. It was perfect. You get a Muganda person, not again a Munyankole. Yes, not a Munyankole. Karangu is not a Muganda, you also know, and he also knows. So you get a Munyankole Munyarwanda to represent Baganda and say, I think everything that Buriomo Arabiru, Nyonda Jiro Mbwinji. Historical zirigi chivedinja kafwa ba mrepresinga na Tombutime Kano
Omunosi replacement was very Obua to replace the late Olanya. In the East nanka ku replacinga Calvin Echodu ku replacinga Maiku Mukura. Kuba muntu agira ngo sente akaruru at that level yangu ikirize esente nitiko kujama. Why? Nango no buzakuba zitarizo kugabira abantu delegates conference halo yasigamba kurunda. I think yes, delegates conference abenjo bakumara kupikinga bagaye na katabu na manifesto aitembera basi abwachi habukupe sente ezo zibazo accommodation arora accommodation ya Kampala garika kutwa ajira to wanje kana hali at Kantai. So you have to keep them around. How do you keep them around? Noteko kubaraza hantu harungi ukabasubiza ngo nojya kubahe cyabera abiri padera ari 10 muntu akagumaho. So ebyo kusomba ba delegates nebewani abantu babene baleta abagande bakwete egari teratire karuru abako babemba soma mabara district by district only the delegates would line up egari zikaguma heri attention. What is the problem? Thank you. Tuenda kutwara program eji akwendera kunkatu inaba eka ya hotel eka ya kureze hotel nyine shangwa kamukuzi umurembo rwambarara ahashungine na Divine Mercy Hospital mwenezayo abwa chance abwa chamshana nari cyaciro kandi uzeyo ahabo mukoro gwawe bano graduation bano wedding bano birthday kandi zayo ahabo kuba oburaro buriyo aho kwemereza motoka hariyo internet iri byo kwenda biriyo kandi hotel ejo buzuma n'inyunju tugamba ekaya present hotel zayo oshemerewe omukashisho umuntu bo partners bitu program okubiri ndaise assistant resident state commissioner abambara state central omwami Paul Katwire ndaise kama yanjye Glorious naraga ntungamo ndaise akanono Isaac naraga Kiruhura omwami Alex Gumiseza naraga Kabura Yantone ndaise omwami Tone Ojo naraga omurirwe Nzori nukwe turi omukashisha kandi wenda buri muntu agambe ikigambo cyo kushembayo tuturakore comment appointment ya bodo twine bwiri Isaac tuhendere umudashikemo nyona nimpendera future nani mpendera n'uburu rwaye nani mpendera nyowe nkabere nishaba narisho mutekateka yanjye NRM ihaho ubururu bw'umugongo aharevo zone banyitegereza then ikindi NRM yabane yenda kutebekana garko munomo ebanze ihama abantu nkatango doye ebanze mutarabaje then egarke resettinga system konga yeba takozere cyo tukagumya NRM yitwine hatekiriyo nebemberwa batango doye tene he kututwara we are not going anywhere to be honest because wari umuntu nka video yiwarebera umuntu nobara 170 180 210 akena ngwara kusi how to count akana barumbe mbejeta stage nishaka yeah indeed akana barumbe stage because 170 180 190 200 hato kashanga umuntu ogo uri no professor hato kashanga umuntu nkogo na wakiri mu system kano expecting ngo nje system inahe kututwara shore no buri umuntu bimpango so nani bisibura abantu abaturikiza bari kureba Tayari TV nyowe nani kwamatsiko tingaho mu NRM mini tingaho mu President Museveni akino bwire kandi akino bwenge kure kamatsiko nyoni ngaho mu NRM nka NRM oyiraho President Museveni twine NRM. Thank you so much Alex iyo baramutebeka patene yanyu umuntu nawe kugira ngo niyo nteza yanyu yakaruru so no wonder patene yitu konka twine kutereza especially ukitera karuru ako nanye timfuta na no argahigura kugira ngo akaruru ko mugongo karije akuba NRM no masipate kandi NRM twire ombwebemezi so ikiri kumanyisa ngo esende cyavuye kiriye kizibu cyo kugira ngo kibasa kutemesa okutebeka bisa akaruru kenanka ke box ke cyabo mbene ngabe ni saba ngo ogura akorate ho murundi akaruru ko mugongo karije abanga reto minazi ngareto kurwana kandi ne karafuka kwimwa kwanganisa abantu aho kuba kweza futera karuru batwara declaration forms zihindukira umuhanda so ntimanisa ngo waza kuzisya kuri ataring center hato shanga
zitakiriho kandi tokuzagarukayo kuronda abantu kubakunganya ngo bagarure umurayini so aka karuru nkabe nimbashaba next time karigeho icya kabiri nishaba ngo abantu abebembeza baronzere abagira seki bagira ubuzunanizi bwa buhango bwo kugamba ibishikire tutari yo kuyendeza ibyabo kabanda. Thank you. Glorious, tuhendere program. Neyabare kandi abakutureba ha TV aha nyenda commentinga ibintu nkabishatu naribona umbwira ndero kahendere cyo kubanza hagenze nahabaho kugira ngo abantu bona batwiro mu bwebembezi barije ukareba no kubatira karuruka bamemba wa parliament abinje bakata twazo museki abatwireho bata ikintu kimanyisa ngo even na president Museveni nawe twine kwegendesereza ekiniga cy'abantu bineki cyacyenye mazima emto yitshime kugita hanze abantu bataka tugwisiza kagotwa kakaruka president. Number 2 ninyenda kureba kutureye twagira regional representatives nabakora cyo mu rugo rwabo no kugenda gushitaba umuseke ninga tushime kuba twine ka regional offices za NRM kugira ngo bakore mobilization. Number 3 tindarebere muntu we narukushaba karuru hari kugamba police issues uwo mwakaza hona nagambe kinagambe icyo nikimanyisa ngo abantu nabo bazaha ahasek tibine nawe police direction baza kutegereza president Museveni ashitame abagambere abahereze cyo gukora. Cyukurebera mu tubine na manifesto nyenda kushaba ngo abantu abine political positions batakaza se to me nyenda tureba abantu bari independent bakuzaseka ku discussinga issues ko start personal issues ecyamuheru nyenda kureba civic education nebaho then allowances zibahira abantu abo nyoni nyikirizana nazo ngo kabashimye ku bantu bazibahereza abantu bataka bazubatura uko bakatambura umuhanda bazakambara babyama batambura bariya so ezo sente finally nyenda kusima abantu batureba kandi nsima abantu bitu bantungamo abambira karuru kinje mutwara 3 na mushanju ruyare ejine no bururu bwinji mutwara 3 na mushanju 3 na kashanju mutwara 3 na kashanju so nimbasima kandi nimbendeza weekend nunji mwebari Jackson Kato ubari kutureba ari Andrews Mbarra nayibaza Ankopore asima na John imdwara 30 na shoto mu Uganda wagikize none mushami marende ndi babacara bakambara na rukwago gacyansanzu na rukwago had 700,000 votes kandi mutari kuna mwenda rukwago umukaruru mushami marende kandi mutwara 20 and Kongo wa hem mutwara 30 hati bariyo mbenda ubutamuha bendera for one reason or another John twendere program ndashikebo mwebare muno abantu bona ababebesa imbere omuseki bakaha ibitekerezo byabo on police matters on different police matters all of them ibitekerezo binu tubakubehera hari kololo bakekereza abantu babiri bonka kugamba abandi ba positions ezindi habagire kugambira karuka kamaze kutandika none mayisa kuba abantu bijo oba abantu beza bakanda bazigamba Moses for instance good lieutenant Moses akagera kamwine members ikumi ba parliament ite veterans tumutuha babiri isn't that a police matter abasajja balaba akana buza why don't we have conferences za basubuzi where the president comes and talks about to us including the tax issues so abantu bakana babigamba uhireho most of the members especially abatali ba delegates bakane beta abantu bake mu district osanga besiremo abantu bake because of facilitation hato umuntu nka Alex o atali delegate urukorato ba rweta lyantonde rwabantu 30 hate bitakubimanya we on Saturday morning boazo bakumeta hano agira tabaria atibine manifesto atibine chi people had a lot to offer musibe kurunyi commission yo bari batambecho kushembaga we president Museveni abantu bacho kunda batamwino all these are not delegates they don't know what to talk about mwebare munonga abagenzi banje bari kugamba yebare munonga kibuze cyo hata mbere ngenda gambura abantu ebyo fabrika byona byahweje sek mawate mabaronzera bata asitwaza karuru ko kushara president wetu ngabe president now nicyo chukuru mbere nagambira abantu bengi ngo NRM in support agura suru na level zone
tara political party ne mu Uganda inabanta shata asero ter now ati kitime kuzakora wero ko bone kimwe kingwana gamra boys nabagani baterete tugende se kusimura abahagizi ba NRM mu Uganda yone musero zone za Uganda kugira ngo izo ryo karuru maze futera karuru manyet kangamra abagizi ba NRM mu kibabireho no shanga abantu bitu bakizo ryo futera karuru tubaza polling station futera karuru commissioner henderaho kuri yo so mbone kabe ni shaba bawaza abantu president Museveni bacumukunda munonga n'umwana mugamo ng'abantu bakaza kororo bono so because they have enough for the president bakaba takuzaye so nyana bwamara abantu plena some mobilization progressive education sensitizing abantu bitu tegereteze president Museveni namona inare ko twagaberas mwabare munonga abakutureba twabasima mwami tureba ko rugayi twatandikira Shahina twenda kwebaza umwami akandwanaho Isaac webare kutayira webare akandwanaho Israel Joshua is young man of our university now asinjiro wa MP flag bearer for workers okay and he didn't have the same okay teno heri na abari munonga twenda kusima Alex Gumusereza kutayira mureke mpendere webare Alex Gumusereza kutayira webare turi nawe John kutwereza ikishani ngo kucyabire kororo webare Glorious Kamayanji wari kutayira webare commissioner Paul Katwire kureke kimwe n'abanyeganda mwebuzi n'abarya kuba kushesha president akajya mutakwenda kwesimba ngo tuwaza koronza kuronda flag bearer arengo rwa president abantu kwemba Rwanda kuzasike yeriko marimi yake tashtame wait John hati ngo buri muntu nayende bendera ngo ragikwate na yebemberi hanga nujye kurwana kaba kurukuta think about it tugaruke tureba n'urwa mukaga isabitera ku Jean twenda kwebaza abatureba n'abatwatira kamera nabo mu production team na producer with Cliff tureba n'urwa mukaga isabitera ku Jean nayihangurira nteguye fresh ni yamate kandi abandi ku ruga miliyoni mukaga no kushoma hasi hari uhebire nyamwinji nkembuzi emifarasi za TV t-shirt ne kofira za hokasako hamwe n'ibindi byinji kandi ni urayeta bo muhurreje ukareta aba customer kugure makeup abaryo muri 15 no kweyongerayo niwe titwakusiga nyuma ebirabo byawe bikutegereze kumenya bukukiraho resube yasura mushanzire cyenda na mushanje nkaga namwe anana mushanje nimwije tujaguze tushemererwe tugure migabo kandi tukurakurane nambara ukasaka Agamushanju aha tayari West. Oriya tayari West nakutangira omumakuru agamushanju izoba n'ebiro 30 ebyokwezi okwa munana omwaka 2025 orukusyaho amakuru agamushanju ndi Olivia Kamusime. Amakuru agamushanju rizoba twagatangira omuri Kabare aho bari kura polisi omucangeki baragirwa kora cyone kiri kubasika okubanza obuhenda baragirwa okwasira hansi na higuru omucangeki okuragirwa kozurwe Assistant Inspector General Police Ubardo Bamnoba or Director of the Chief Political Commissar ahakitebe kikuru ekya polisi omwihanga obwabiye nabwanaho polisi omucyange kya Kigezi ababebe mbiro omudumizi wa polisi omucyange eki Senior Superintendent of Police Alex Wawiri. Omurukiko oru orikura polisi omukyanga kya Kigezi Alex Wabwire agizirenga okutwariza hamwe ebyokwerinda omukyanga kya Kigezi bikyari kurungi n'obwarabe hariho emishango y'obwitane okurugirira hari Wabwire buri district ya Kigezi netunga emishango gy'obwitane hihi buri Sunday. However, we have one striking crime in this area that we are trying to look for a solution, and this is murder as a crime in this area. Almost every week
you get a person killed or dumped in streams of water around this place. But this is all about domestic violence and overtaking of alcohol. Alex Wabwire yongire yagira ngo bonka polisi baramu bagezaho kiri kubasika okutereza embeera kumaraho imanja zo bwitane no barabe hakiriho ibura ry'abapolisi. A way to mitigate this crime through community policing. Wanyuma yo kutandika urukiko mu butongore abanyamahoro bashabiriwe kushobora kugira ngo polisi baganire inshonga zabo weshereke. Urukiko rukuru wa AIGP Bamnova ashobora irengwa ryo natayire byanga bitari bimwe na bimwe kureba imikorero ya polisi no kugirana n'aba polisi nkoko batwariza karuru akari kwije ko mwaka 2026. Ndambara icwekeki ecya Kigezi ekirimu ama district mingi kandi ubona kureba ngo nareba abapolisi n'abakora bitemirimo yabo nareba igi program iyo kutaba polisi amagombora nitamburita abapolisi mirimo bagikora bata bagishiriza bata kandi byo kwerinda bita umurijoni ya Kigezi. Bamno bakiyabuzi bwaco bwitane yagira ngo jinshonga yagitunga kandi yaragira polisi omukurabero mbadomuzi okurebuka ngo habaho butebekana kandi ikiriza ngo butabanko boma kandi bwo bukanyise obwitane. Crime ya mada ninga sobwisi obwisobu nashanga n'uburugira amuvuyo yo maka obutabanko bwo maka ebintu byamataka bihendera burigiremu obwisi omushayarwana n'omukazi omwahendera ayiso. AIGP Bamnova yagarika yashaba abantu bona kurekeraho kwejumbera omutabanko bomaka ekikuretero bwitano omucanga. Ngwe yongere ekya hansi abantu bakimwe abakore mu muranga bakore mu murumo na muno omumaka gabo kureba ngu bamanyaka bakari omukurwana bareba akabi akari omukavuyo akakurwa omumaka akakubasa kurikiramu abantu. Bamnova yagarika yasima abapolisi abo murimo gubakozira ombwire bw'akaruru k'ekibina kya movement. Kandi hona nisima abapolisi bebembirwa RPC na ba DPC abo muno murungi bari no bakora bonganyongera no kubasima abo bururo buturigiremo bukabutorobi bukabwina mu few challenges konka bakakora umurimo murungi ejo ni kibasimera. AIGP Bamnova yagarika yagira ngo bonka polisi betegwire kurebuka ngo akarura turi kuzamu kaba ko businge no bucurira. Mwatu yo nzo kuzo mbururo bwabone kwibabira na mukaka nshaba polisi ngwerebwe ngo yakora umurimo gwayo kureba ngo abantu n'ibintu byabo byarindwaje kandi abantu babasha kugenda bakatera karuru batire batiramo abantu bino kumaje abantu bino bahereze bukuma bikumara kugira ngo babase kugenda batera karuru bakorese ubugabe bwabo ubwo kubahereza. Makuru agasha kwa Jimmy Emmanuel omuri Kabare. Twagarukaho omurmitoma abashubuzi b'etawuni ya Iramira erukushanga omugombora ya Kiyanga omu district ya Mitoma batunjira obuyambi bwanyuma y'okufera ebintu byabo umuriro gwayokize za business zabo. Obuyambi obu buhirwe omu nyishenjero aha bwa Ruhinda North Right Honorable Thomas Taibwa kandi obuyambi obu n'obwa miliyoni 10 hamwe n'amabati gana kandi bihibweyo Alex Ainomugisha or political assistant wa Right Honorable Thomas Taibwa. Abashubuzi abari kwingana 17 nabo baferirwe ebintu byabo ebyabarirwe mu buhumbi bwa sente kandi obuyambo ku rugo wa Right Honorable Thomas Taibwa no kuba bayamba bwaraho byasisikire karena no kweyombeka. Ahabwa amashuganyu kusana za business zikasisikara memba wa parliament wanyu mukundwa Taibwa Thomas yampereza miliyoni 10 munzibahereze zibayamba kugaruza ku business kandi yagarika yampereza amabati igana okugira ngo gabayambeho okushakareze nshe zasisirwa umuriro kugira ngo nazo zigarukeho nimwe mugaru mutandike mukore okumukira. Gwisire business nyingi z'abantu abo kwa kutwaza kubara hona kugita nko kuwareba nko lyakureba twabara miliyoni zirarenga zona hamwe miliyoni 245.
Alex Ainomjisha oresero butumwa bwa Right Honorable Thomas Tayebwa agizire ngu kikabe kintu kibi abebembezi begombora ya Kiyanga obutabaho kyamanchi bakora kwera abashubuzi bwa nyuma y'ekigwerereze eki ambwe nare kitarankozireki chairman tinkumanya enkora y'abakozi ba government omuntu naferwa ate bintu byenkebi okamugira ngo akwandikire chikankora kubi nyo chikankora kubi nguhine chifo wijaha ngu yagira ngo abaferwe bintu byabo ngo bamuhandikire bamugambire binte byagera bita hati wono okukora ki abebembezi begombora ya Kiyanga bashabire government okureba ngu buri gombora yatunge kimotoka ekikorazo muro bari kugira ngo kucyabe kiriho ibintu byabo bikaba bitari kusya byona. Aside ya government tubere turetagaho naho emodoka ya fire brigade okubasa kuja kutukira no kuraza umurugo konka habwo abujya nje mwihanga tugire kutera district ya Mitoma nguteriho batera Bushenyi nguteri yongwera imbarara okuruga distance yo kugambara hano yo muri Kiyanga nekita kubasika abatungiro buyambi abatugambireho nabo basimira umujekera wabo wo munyishingiro Right Honorable Thomas Tayebwa ahabwa rukunde yaborekire ko muhebembezi wabo nyowe tine kinyiremo munju mbire ntali munashanga njona yacu ecerire konka turasima Honorable Thomas Tayebwa ayebare munonga mukama muhangaze amwongere nyaka nkigana na 9 umumisho ikinte cyatukorera yatwereza amabati nito turabasa kutandikiraho konke kizimbe cyitshone cyo kushenya kikagaruka saho kana amatafari gakasa konka twatiriho member wa parliament kumutera yagezeho kutwirukirira kandi ntumusima tinu nabugaciro abo kuba twamugire ngo abandi babine amatungo gabo gakaribwe bikoko bishitwa abantu buntu abarareba amakuru agagashakwa Olivia na Sasira omuri Mitoma Ebare Olivia na Sasira abo kutusyaho amakuru ago twagarukaho umurikasese polisi omuchanga cha Renzori East Terione echondo kwatire no kufa kwa driver wa trailer wenarga Kongo owagwira mumotoka ha muhando gwambara Kasese Kampala uriyo mugambizi wa polisi omuchanga echi Superintendent of Police Nelson Tumushime yahamye kibireho obwari kushobora ofire kwa Birari Kambasu Kakisi ow'emyaka 52 omutaka wa Bukuna Butembo omuri Democratic Republic of Congo. Omuvujogo polisi yatugambira ngo nayetwa Kambasu Kakisa kuruga Butembo mu Democratic Republic of Congo abenavuge motoka ya trailer namba CGO kagana rukagi 18 AE 19 na CGO 228 AE 19 nikigambwa ngo omuvujogo asimbwire motoka kuruga muri Butembo omwihanga lya Congo atari kwehurira kurunji okurugira hari kijinji wa motoka eji Mumbere Rogers omuvujogo kwahereze kwika Kasese ayongera kuba kubi anakopanya kuagisha panye gari tunaenda mpaka tunatoka na Bende mpaka Kasindi pia panye Kasindi tulikuwa na tusanganya tukenganya tunangamuka nafadi yake anapeleka hiyo mapapia kule sasa baadaye balikuwa basa kataa kutufungulia anamwambia pardon tuumie sawa edemoroka yatusewa nokusawa beach tundu driver wayo nenjogerako naye ngayogera bulungi nagamba naye njagala kusula naye njagenda sawa 10 nengamba kale nagamba ndi mutabani wange agenda sula wabweru era mutabani yashize wali mabega na netukuma naye kati muzenga bada nsubiziza nti ajja kusimbula sawa 10 nezituka sawa 10 nemu nesanga mutabani wo wali nemugamba naye we basenyo ngazi tusawa 10 nemu ngumzenga yagambe ajja kusimbula kusawa 10 chichi Mumbere nagirango bwanyuma yembera ko bakubi baterire police kwija kuyamba konka ba police batinire kukwata muntu ogu era natumye wo mulenzo munagenda ku police naleta basirikale era basirikale obaze kusawa 10 nemu ne batuka wono ne bamutya ne badayo so omusajja bamujemu nga mufu
naye mu bigambo by'omulenzi nga babadde ayogera omusajja abadde mulwadde kubanga abaddeko ne kanula wano ku mukono. Omugambirizi wa poliisi omu kyanga kya East Rwenzori SP Nelson Tumushime ebiriho bwahati nibyoreka ngu omuvujo ogu abaire nashasha ati yayongera yagira ngu poliisi eriyo nekoraho ogw'okucondoza. Poliisi ya Kasese CPS yafunaho omushango ogwa driver ogw'okufa okwa driver omwe omanyirwe ha mazina ga Kambasu Katsitsa Kinini ow'emyaka 52 y'obukulu kandi ogu abaire ali omutuuze wa Butembo mu Democratic Republic of Congo. Ogu nikiteberezebwa ngu abaire naruga Congo ari kuza Kenya kandi abaire ahikire kokowa tanizi 28. Amakuru kuruga omurkasese ngo gatusya ahamheru w'ekicweka kitu ekyo kubanza ekyaga mushanju eka tukumze mukace nitugaruka utargata. Agamshanju ahata Yari West. Urutaye rwa Amda umparishe Nyamitanga na Kibona n'urugo kubaho ku rw'ibiro 29 ukwise biro 31 ukwezi kwa munana umwaka 2025 oyijuke ngo rwa katanu rw'ibiro 29 hari yabanza kubaho kwegesa nemishomo ubwo bega mwire cyo bumwe ibyo bwegesi ibyamagara ibyentasa nebyo kweyombeka tandika rishayisha zakasheshi mpaka kwikashahi 10 era rwa mukaga rw'ibiro 30 abajenyi bitwa Amda bija kutwentanda iyo rusisira rw'ebyamagara ikibesere medical camp abashaho bakugune bija kuragurira abantu bona aha bwabusha neje kuragurirwa ndwara zona harimo imitima umutwe akakonko indwara z'amatu amaraka na nyindo ameino ameisho n'izindi nyamwinji ukutandika shahemwe yakasheshe erizo bari sande biro 31 urutaye rwa Amda ruryakingwa n'ekitambo cya misa kibembirwe Archbishop Lambert Birinumugisha ahari Nyamitanga ukutandika na shahina zakasheshe mwena mwije mwakire bajenyi bitu ba Amda mweta bo mishomo aharwa gatano rero tuzo mu rusiziro rw'ebyamagara rwa mukaga hamwe n'ekitambo cya misa ahizo bari sande. Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabeche ekituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde ekintu eky'omutaana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kuretaho ekyokutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutaano gakozirwa mbirungo ebiri kuheza omubiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara n'okuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Agamshanju ahata Yari West. Nakutangira omukichweka kiite kya kabiri ekyamakuru agamushanju kandi ekichweka kiite kya kabiri ekyamakuru agamushanju twakitangira omu rurembo rwa Mbarara aho Archbishop w'itwara rya Mbarara His Grace Lambert Birinumugisha yahiga abantu bona okurebera hari Amda ogumana bahereza abantu bona obuhereza batarukushorora ebi yabigambo byabanayiguraho rusisiro rw'ebyamagara rwa Amda ayishomero rya Mary Hill High School aha omuri Mbarara City. Ishabari Saramba tabaino mugishobo yabanayiguraho rusisiro rw'ebyamagara rizobo mukasheshe yasima ba Amda okusitya abantu obuhereza kandi yashaba abantu bona kubareberaho bakabantu obuhereza batarukushorora. Ukunda abantu sikwazi zadukiriziyebuka ukunda abantu humanity kandi interuranga abantu bamukamo ibinja barakubwiwe ugato kumanya uhire uherezo
oyire sente oyire bukwato oyire omubazi nabo ubona bizire kugira ngo nabakatutuko kureka n'abantu umutima mulungi ntabwo ekiwabona oti yewe utakushana nanye utakuka yanje britani nanye mutwera abantu nabo tutakumanya Polisi gumseruzo chairman wa AMDA yashobora kuba ino bwesije ngo rusisira rwe byamagara nariza kuyamba abantu abarkwiko mutwaro izo bapime abashaho ariko abanata both doctors abamaratori abanasa pharmacy abanata in terms of expectation kugira ngo izuba ibyo dusire ibasaba kurangura abantu ya president nakusima sime baje kusobanura wakibona agace structures y'ukunganzira abantu Dr. Aren Basima orukuro rusisaro by'amagaroru yasima aba bakwatireho abarmu Wonders Tayari West ahabwe nkwatanisa heba ya mbere okwitiye kigendero eki nenda kongera kwebaza partners bona mbere especially National Medical Stores, Ministry of Health, Mulago Hospital, Mbarara Regional Referral Hospital, Centenary Bank, ABSA, Wonders, Ngozi Hospital, Joint Medical Stores, Uganda Red Cross that is doing the blood donations. Dr. Rosemary kusaba byanyuma orukurirwa rya murago yatera abantu muranga ogumana baraguzo burwire butakaba maziremani. Wako murago kukira kugira abantu bamanye inguru binyo kumana bakubiza imbazo marwaro kenshiriza. Na watu kugira ngo shimekurinda washashe. Abo bawe nga pressure yiki guzo kugira kulo sasibona. Kuyaho ne basakira hasi bakumasiko. Honorable Francis Mwijike umunyeshengero wa Bweju kandi member wa AMDA yashobora ngo abantu baturana no burwire konka bine obweremo bwo kuburaguza nuko kusima ba AMDA abo kwatira abantu nishikore ko busasi uburyo mbantu bitu baburijokwe konka batwire babugenderaho mutiyamara imyaka 5 yamara imyaka mukaga nashasha misho nashasha mino nashasha umugongo nashasha mbiri konka abo butebasa nasharamu aguma no burwire bwe kakutunga chance nkeji arara na agenda abatungo buhereza nabo hine bashobora mbaze tikanya yemere naje kumwe natabatingana kandi mbangana so kugiro kinya kugire kwenji rimwe ntabwo mbaze bagingana amagara n'abahereza bita abaturundira umuhanda uterekeza cyangaki amagara hano cyangwa abantu ubona ko cyangwa kicinji igihe bakasubira munonga mazi Orsisaro by'amagaroru rumwe abashaha barkwika 5 kandi nembaziye mazireho miliyoni 2 kandi obuhereza no bwabusha umursisiroru kandi obuhereza nubwebwa kurga umurza kliniki 13 kandi orsisiroru nuza kwa izoba rya nyenchakare agagasha kwa Olivia Kamsime abwata ya West Murimbara mu izina rya Daisy ya Barra ano bantu wa mukamahanga witu tuyigura mu butongore caravanage na health campaign aho kuragurira abantu na miliyoni birukorwa ngo abantu batunje amagara kandi bakatunje kwizwire mu izina rya patiri n'irya mwana n'irya mutumwa rwera. Omumpaka z'ebyemizano empaka z'akamalirizo omumpaka